Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, grup kami iaitu grup 6 akan membentangkan semua tugasan untuk assignmen kedua untuk subjek Electromagnetic Field Teori 1 yang telah pun diberikan oleh Profesor kami iaitu Profesor TS Dr. Muhammad Saiful bin Abdul Karim. Grup kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu yang pertama saya iaitu Muhammad Zamri Yunus. EL 24020 akan membentangkan soalan 1 sampai 2. Yang kedua Ahmad Aiman Asyukri bin Ismail EL 24164 akan membentangkan soalan 3 hingga 5. Yang ketiga Abdul Hadi bin Abdul Aziz EL 22036 akan membentangkan soalan 6 hingga 7. Dan yang terakhir Muhammad Faiz Hakimi bin Muhammad Syahril EL 24157 akan membentangkan soalan 8 hingga 10. Soalan 1 ni meminta kita buktikan bahawa Gauss Law dan Coulomb Law menghasilkan medan elektrik yang sama untuk 3 jenis charge iaitu point charge, infinite line charge dan spherical Bourdon charge. Kita mulakan dengan point charge. Kita gunakan spherical Gaussian surface berbentuk spera yang kita guna spherical Gaussian berbentuk spera yang mengelilingi charge Q. Jadi vektor D menghara ke arah radius AR. Untuk point charge ni kita gunakan formula Q integral D bar darab ds bar. Yang ds bar tu kita gantikan dengan ds sama dengan R2 sin theta d theta d phi dan AR. Kedua-dua simbol ni kita boleh dapat dari formula yang ada dekat appendix. Selepas itu kita gantikan formula ni dalam formula yang pertama tadi. Kita ganti tu dapatlah Q sama dengan integral dr AR darab R2 R kuasa 2 sin theta d theta d phi AR. AR dengan AR tu kita boleh jadikan dia sebagai satu. So dia jadi dr R kuasa 2 integral 0 ke pi untuk theta untuk phi 0 ke 2 pi sin theta d theta dan d phi. Lepas tu kita selesaikan untuk persamaan integral tu sehingga dapat jawapan dr sama dengan Q per 4 pi R kuasa 2. dr tu kita gantikan sebagai d bar sama dengan Q per 4 pi R kuasa 2 AR. Sebabkan soalan ni nak point charge yang bermaksud E bar, so kita gunakan formula D bar sama dengan epsilon E bar. So E bar tu kita bawa ke depan, D tu kita letak ke belakang, jadilah E bar sama dengan Q 4 pi R kuasa 2 epsilon AR. Itulah jawapan dia untuk point charge. Seterusnya untuk infinite line charge,
kita gunakan formula cylindrical Gaussian surface law. Formula ni boleh dapat daripada appendix yang sedia ada. Kita gunakan formula Q sama dengan PSI sama dengan integral S d bar darab ds bar. ds bar tu kita tukar kepada ds sama dengan rho dv dz a rho. Untuk ds tu kita boleh dapat daripada appendix tu juga. Seterusnya kita buat dua belah bahagian iaitu left hand side dan juga right hand side. Untuk left hand side kita guna Q sama dengan integral rho L dl. dl tu kita samakan dengan dz untuk dapatkan nilai untuk integral tu. Lepas tu kita selesaikan samaan integral tu dan dapat jawapan 2 rho L besar. Seterusnya untuk right hand side, Z sama dengan negatif L to L. Kita ambil daripada yang kita ganti untuk left hand side. Lepas tu integral V sama dengan kosong to 2 pi dp AP darab rho darab rho dv dz rho. Setelah itu kita selesaikan samaan integral tu, dapat jawapan rho 2 pi rho 2L. Seterusnya kita samakan dua samaan tersebut iaitu left hand side dan juga right hand side. So kita samakan 2 PLL sama dengan rho 2 pi rho 2L. Selesaikan, dapat jawapan rho sama dengan rho N per 2 pi rho. Rho tu kita gantikan pada d bar sama dengan rho N per 2 pi rho rho. Sebabkan kita nak cari dia punya charge, kita guna samaan yang sama macam yang untuk point charge tadi, iaitu d bar sama dengan epsilon E bar. So jawapan dia ialah E bar sama dengan rho L per 2 pi epsilon rho rho. Yang ketiga, untuk spherical volume charge. Untuk spherical volume charge, kita gunakan samaan yang ada untuk infinite line charge, iaitu Q sama dengan PSI sama dengan integral d bar darab ds bar. So untuk spherical ni dia ada dua bahagian, iaitu inside dengan outside. Inside maksud ukuran bahagian dalam sphera tu, manakala outside tu ialah ukuran di luar daripada sphera tersebut untuk charge dia. Sebelum kita menyelesaikan untuk inside dengan outside, kita selesaikan dulu left hand side dan juga right hand side. Untuk left hand side, kita gunakan formula Q integral rho V dV. dV tu kita gantikan dengan R kuasa 2 sin theta dr d theta dan dV. Untuk left hand side, kita gunakan Q sama dengan integral rho V dV. dV tu kita gantikan kepada dV sama dengan R kuasa 2 sin theta dr
dr darab dr theta dan juga dv. Lepas tu kita selesaikan integral tersebut, iaitu rho v integral v kosong ke 2 pi theta kosong ke pi r kosong ke r kuasa 2 sin theta dr d theta dv. Selesaikan persamaan integral tersebut, dapat jawapan rho v 4 pi r kuasa 3 per 3. Itu untuk R lebih kecil daripada A untuk inside punya bahagian dalam spherical. Manakala untuk yang outside punya rho v 4 pi A kuasa 3 per 3 untuk outside. Untuk right hand side, integral d bar darab ds bar. Ds bar tu kita ambil dari appendix yang ada, iaitu ds sama dengan r kuasa 2 sin theta d theta dv ar. Lepas tu kita masukkan nilai untuk integral tu. Yang pertama v kosong sehingga ke 2 pi. Kedua theta kosong hingga ke pi dr ar darab r kuasa 2 sin theta d theta dv ar. Lepas tu selesaikan persamaan integral tersebut, dapat jawapan dr 4 pi r kuasa 2. Seterusnya kita selesaikan untuk inside dan juga outside dia. Untuk right hand side dan juga untuk inside dan juga outside, kita kena samakan, iaitu left hand side sama dengan right hand side. Kita masukkan semula persamaan yang ada tadi ke dalam setiap bahagian, iaitu untuk inside dan juga outside. So, persamaan dia rho v 4 pi r kuasa 3 per 3 sama dengan dr 4 pi r kuasa 2. So, kita selesaikan dia, dapat jawapan dr sama dengan rho v r per 3 ar. Lepas tu sama disebabkan d bar sebab dia nak charge. So kita gunakan d bar sama dengan epsilon d bar. So selesaikan, dapat jawapan e bar sama dengan rho vr per 3 epsilon ar. Untuk outside sama juga dengan inside tadi. Kita masukkan semula formula yang ada, yang telah pun kita selesaikan untuk left hand side dan juga right hand side. So samaan dia rho v 4 pi a kuasa 3 per 3 sama dengan dr 4 pi r kuasa 2. Selesaikan, dapat jawapan dr sama dengan rho v a kuasa 3 per 3 r kuasa 2 ar. Sebabkan dia nak cari charge, so e bar sama dengan rho v a kuasa 3 per 3 epsilon r kuasa 2 ar. Untuk soalan yang 2 ni, kita gunakan hukum Gauss law. Persamaan dia ialah
sama dengan integral S dibesar darab ds bar. Untuk setiap paksi samaan dia, kita boleh cari dekat appendix yang telah pun diberi untuk kita gantikan ds bar tu. Untuk ds bar untuk paksi X, dy dz ax. Untuk paksi Y, ds bar sama dengan dx dz ay. Dan untuk paksi Z, ds sama dengan dx dy az. Untuk dibesar ni dia dah bagi dalam soalan tadi. Untuk paksi X, part xy ax. Untuk paksi Y, 2 buka kurungan x kuasa 2 tambah z kuasa 2 tutup kurungan ay. Untuk paksi Z, dr. Untuk paksi Z, part yz az. Untuk 2a ni kita selesaikan untuk setiap paksi. Kita selesaikan dulu untuk setiap paksi. Dia untuk setiap paksi telah pun diberikan nilai dia, iaitu berapa yang perlu kita gantikan. Untuk paksi X, kita masukkan persamaan integral part xy dy dz az sama dengan masukkan nilai yang sedia ada 0 ke 3 integral tu untuk paksi Y, 0 ke 5 integral tu untuk paksi Z. Lepas tu masukkan persamaan part xy ax darab dy dz ax tambah 0 ke 3 integral 0 ke 5 integral part xy ax darab dy dz ax. Kenapa ada 2 dan kenapa perlu tambah ialah sebab kita nak cari dua-dua belah bahagian, depan dan juga belakang. Lepas tu selesaikan persamaan integral tu, dapat jawapan 180 nanocoulomb. Seterusnya untuk paksi Y dia dah beri koordinat dia macam paksi X tadi, iaitu Y sama dengan 0, 3. Memasukkan persamaan dia, iaitu integral 2 buka kurungan x kuasa 2 tambah z kuasa 2 tutup kurungan ay darab dx dz ay tambah integral 2 buka kurungan x kuasa 2 tambah z kuasa 2 tutup kurungan ay darab dx dz negatif ay. Positif ay dan juga negatif ay ni kita boleh gantikan dia sebagai negatif 1. Lepas tu kita masukkan dia punya nilai untuk setiap integral tu. Setiap integral tu dia sama macam, setiap nilai integral tu sama macam paksi X tadi. Lepas kita masukkan nilai dia untuk setiap integral tu, selesaikan, tambah semua, dapat jawapan 0 nanocoulomb. Untuk paksi Z, dia dah bagi dah koordinat sama macam paksi Y dan juga paksi X tadi. Dia dah bagi nilai 0 dan juga 5. Masukkan persamaan dia, integral 4yz az darab dx dy
AZ. Masukkan nilai ikut dia punya, masukkan nilai untuk setiap integral berdasarkan paksi yang terdapat negeri. Lepas tu selesaikan, dapat 180 nanocoulomb. Lepas tu tambah untuk ketiga-tiga paksi tu nilai charge dia, tambah 180 nanocoulomb tambah 0 nanocoulomb tambah 180 nanocoulomb, dapat jawapan 360 nanocoulomb. Untuk soalan 2B, dia soalan ni ialah soalan infinity slab. Dia disebabkan simetri D hanya mempunyai komponen AZ. Jadinya kita guna permukaan Gaussian law berbentuk rectangular. So persamaan yang kita guna ialah Q sama dengan PSI sama dengan integrate D bar darab DS bar. So dia ada dua yang perlu kita kira, iaitu left hand side dan juga right hand side. Untuk left hand side, Q sama dengan integrate rho V dV. Setiap nilai pada integration tu dia dah bagi setiap paksi tu dalam soalan dia, iaitu untuk paksi X negatif infinity ke positif infinity integrate. Untuk paksi Y negatif infinity ke positif infinity untuk paksi Y integrate. Manakala untuk paksi Z negatif D per 2 infinity D per 2 positif rho naught dx dy dz. Dari mana kita dapat dx dy dz? Kita ambil dari appendix yang ada dalam soalan yang telah pun disediakan. Lepas tu selesaikan persamaan tersebut, dapatlah jawapan dia rho naught per infinity D. Untuk right hand side, dia ada dua, iaitu bottom surface dan juga top surface. Persamaan besar untuk bottom surface ialah Q sama dengan integrate D dot ds bar. Kita masukkan nilai integration tu, iaitu negatif infinity ke positif infinity integrate negatif infinity ke positif infinity integrate dz negatif az darab dx dy negatif az. Negatif az dan juga negatif az tu kita boleh jadikan dia satu. So selesaikan persamaan tersebut, dapatlah jawapan dz 4 infinity. Untuk top surface, Q sama dengan negatif infinity ke positif infinity integrate negatif infinity ke positif infinity integrate dz az darab dx dy az. Selesaikan, dapat jawapan dz 4 infinity. Tambahkan dua-dua tersebut untuk top surface dan juga bottom surface, dapat jawapan 2 dz 4 infinity. Lepas tu kita samakan right hand side dan juga left hand side. Rho naught
4 infinity D sama dengan 2 dz 4 infinity. Kita samakan dua-dua samaan untuk left hand side dan juga right hand side, iaitu rho naught 4 infinity D sama dengan 2 dz 4 infinity. Dz tu kita bawa ke depan, yang sebaiknya kita letak ke belakang. Potong 4 infinity atas bawah. Dan kemudian gantikan dz dengan d bar sama dengan rho naught d per 2 az. Lepas tu d bar tu gantikan dengan e bar sama dengan rho naught d per 2 epsilon az. Untuk outside slab, berdasarkan d bar dan juga e bar yang telah pun kita dapat tu, kita selesaikan untuk outside slab ni. Outside slab ni kita ambil daripada faksi Z, daripada faksi Z yang telah pun diberikan dalam soalan tadi. Untuk d bar, yang pertama samaan dia Z lebih besar berbanding D per 2 rho naught D per 2 AZ. Yang kedua, Z lebih kecil daripada D per 2 negatif rho naught D per 2 AZ. Untuk E bar, samaan pertama ialah Z lebih besar berbanding D per 2 rho naught D per 2 epsilon AZ. Yang samaan kedua, Z lebih kecil berbanding D per 2 rho naught D per 2 epsilon AZ. Untuk inside slab, Z sama dengan kosong. Untuk inside slab ni dia ada dua, iaitu right hand side dan juga left hand side. Untuk right hand side kita ada dua, iaitu top surface dan juga bottom surface. Untuk persamaan top surface, negatif infinity ke positif infinity integrate negatif infinity ke positif infinity integrate dz az darab dx dy az. Lepas tu selesaikan, dapat jawapan dz 4 infinity. Untuk bottom surface, negatif infinity bottom surface negatif infinity ke positif infinity integrate negatif infinity ke positif infinity integrate dz az dz az darab dx dy negatif az. Selesaikan, dapat jawapan negatif dz 4 infinity. Lepas tu tambah dua-dua, top surface dengan bottom surface, dapat jawapan 2 dz 4 infinity. Untuk left hand side, samaan dia ialah rho naught integrate dv sama dengan dx dyz. Disebabkan z sama dengan kosong hanya untuk pembukaan je. So, samaan yang baru ialah negatif infinity ke positif infinity integrate negatif infinity ke positif infinity integrate dx dy z. Lepas tu untuk az positif, masukkan persamaan yang mula-mula tadi darab dengan persamaan yang baru yang kedua tu. So, persamaan dia ialah rho naught
negatif infinity ke positif infinity integrate, negatif infinity ke positif infinity integrate z dx dy az. Selesaikan persamaan tersebut, dapatlah jawapan ronot 4 infinity z az. Untuk negatif az, kita punya persamaan ialah negatif ronot negatif infinity ke positif infinity integrate negatif infinity ke positif infinity integrate z dx dy negatif az. Selesaikan persamaan tersebut, dapat jawapan negatif ronot 4 infinity z az. Lepas tu tambah dua-dua untuk az dan juga negatif az, dapat jawapan lepas tu kita tolak dua-dua untuk az dan juga negatif az, dapat jawapan 2 ronot 4 infinity z. Lepas tu kita samakan untuk left hand side dan juga right hand side. So samaan dia ialah 2 dz 4 infinity sama dengan 2 ronot 4 infinity z. Dz kita tinggalkan dia seorang-seorang kat depan. So semua letak belakang sama dengan 2 ronot 4 infinity z per 2 4 infinity. Lepas tu potong 2 atas 2 bawah, 4 infinity atas dan juga bawah. Gantikan dz dengan d bar sama dengan ronot z az. Lepas tu d bar tu kita gantikan dengan e bar sama dengan ronot z per epsilon az. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ahmad Ashukri bin Ismail. Nombor ID EL24164. Dan saya akan explain solution untuk question 3, 4 and 5. Jadi untuk question 3, kita kena cari the charge density for each of the 3 questions. Jadi untuk cari charge density, kita guna Gauss law and kita guna Maxwell equation. Jadi kita beralih kepada the first equation, which is vector D equals to 8x y unit vector x plus 4x squared unit vector y. Jadi kita gunakan Maxwell equation, which is delta rho v samaan dengan delta vector D. Dan ini maksud kita kena derive, kita kena differentiate the whole equation. Jadi kita boleh tengok through the appendix untuk coordinate system ini. Kita kena untuk Cartesian coordinate system kita boleh guna apa? Kita boleh guna equation delta dx over delta x plus delta dy over delta y plus delta dz over delta z. Maksudnya kita kena derive each of the vectors. Jadi akhirnya kita akan derive at xy in respect to x plus 4x squared, derive 4x squared in respect to y, dan akhirnya kita akan dapat rho v equals to at y coulomb per meter cube. Untuk next equation, kita kena derive dia dalam cylindrical coordinate system. Jadi the equation is delta vector D equals to 4 rho sin theta unit vector rho plus 2 rho cos theta unit vector theta plus 2z squared unit vector z. Untuk derive equation, kita tak boleh derive macam tu je, kita kena guna through appendix sebab this is an equation
inside this question from the cylindrical Cartesian system, cylindrical coordinate system. Jadi dia punya equation is delta vector D sama dengan 1 over rho delta rho times d rho per delta rho plus 1 over rho times delta d rho over delta rho plus delta dz over delta z. Jadi untuk elements for rho and theta kita kena darab je dengan 1 over rho. Jadi untuk d rho pula kita kena darab dengan rho. Kalau kita tengok dalam equation ni. Jadi akhirnya kita derive kita derivekan 4 rho squared sin theta plus 2 rho cos theta in respect to theta and then 2z squared in respect to z. Dan akhirnya kita selesaikan equation dia, kita akan dapat 6 sin theta plus 4z coulomb meter cube. Next, kita akan cari charge density for equation delta D equals to 2 cos theta over r cube unit vector r plus sin theta per r cube unit vector theta. Jadi sama juga kita akan guna Maxwell equation, tapi since this is inside the cylindrical coordinate system, we have to use through the appendix. Thus, we have to multiply the derivatives of the r part with 1 over r squared, and then we have to multiply the derivatives for theta, the parts theta and phi with 1 over r sin theta. And then untuk dr kita kena darab dengan r squared, and then untuk di theta kita kena darab dengan sin theta. Jadi kita akan dapat 1 over r squared times the derivatives of 2 cos theta over r in respect to r, and then plus 1 over r sin theta, times the derivative of sin squared theta sebab kita darab dengan sin theta over r cube. Jadi in the end kita akan dapat kita akan dapat negative 2 cos theta over r squared. Lepas tu untuk theta part, untuk theta element kita akan dapat 2 sin theta cos theta over r cube. Sebab untuk differentiate sin squared theta, kita kena guna classic chain rule. Kita tengok kita darabkan the derivatives of the elements inside the function times the derivative outside function. So kita tengok kalau kita assign g equals to sin squared theta, dan kita derivekan g squared and kita derivekan sin theta, kita akan dapat 2g times cos theta, and akhirnya kita akan dapat 2 sin theta cos theta. Kita ganti balik g tu, and then last our answer would be 0 coulomb per meter cube sebab nilai dia adalah positif pada negative 2 cos theta r cube. You can solve. Okay, and then we proceed to question 4, which wants us to first find the volume charge density of the equation, and then second to determine the flux through surface, and kita bagi x equals to 3 and between 0 to 6 in y and 0 to 5 between 0 to 5 for z. Kita first of all kita solve for question 4a first.
Ini sama juga macam the last question, which is we use Gauss law and we use Maxwell's equation, which is rho v equals to delta vector d. Ini senang je sebab we only have to derive each of the elements for equation d vector d equals to y squared unit vector x plus 2xy unit vector y minus 4z unit vector z nanocoulomb per meter squared. Then we derive all of that. We derive all of that in respect to each of the elements. And then we will get 2x minus 4 nanocoulomb per meter cube. And then we proceed to question 4b, which wants us to search for the flux of the equation. Dan untuk ini kita guna equation electrical flux, which is equals to the integration of vector d dot product ds d vector s. Dan untuk d vector s kita kena cari dia punya surface, the equation for the surface. Since dia dah bagi x equals to 3, maksudnya x dia tak berubah. So the surface hanya merangkumi y dengan z. Thus the equation for d vector s is equals to dy dz unit vector x. And with the limits for y is 0 to 6 and limits for z is 0 to y. Jadi kita masukkan ni dalam ini. And then untuk cancel out the unit vector x, so kita unit vector x, the vector d, which kita ambil vector d from vector d the elements of x, which is dx unit vector x, which is equals to y squared tadi kalau kita tengok equation. So now kita integrate y squared dy dz. Thus kita dapat kita dapat y cube over 3 from 0 to 6 and z times z from 0 to 5. And then kita solve the equation, we will get 260 nanocoulomb. Ini kena ingat sebab nano from the equation dia ada nanocoulomb per meter squared. Jadi last the answer would have nano as well. Okay, and next we will proceed with question 5. For this one, 5a, kita kena cari the potential V on z-axis for a uniform line charge rho L, which is in the form of a ring, with dia punya rho is equals to A in the z equals to 0 plane. So untuk cari potential, kita kena guna equation from the appendix. V equals to the integration of rho L times R prime times dl divided by 4 pi epsilon 0 the modulus of R minus R prime. R minus R prime ini is actually the distance between the charge and the target point yang kita kena cari tu. So for that kita kena cari OP, observation point, minus initial point. Initial point is actually which is the line charge in form of ring tadi. Thus it is equals to 0 theta z minus a theta 0. A theta 0 sebab in the form of ring, jika anda ring kan jadi dia satu bulatan dekat ring tu. So theta is equals to the whole ring lah. So dia merangkumi the whole theta, which is 2 pi. Kan? Sama juga dengan the point. Kenapa point theta dia tak kosong? Sebab kita tengok dekat point atas tu dia dia actually merangkumi semua angle, which means it is equals to theta as well. So the answer for R minus R prime which is equals to minus A 0 Z. Yes. And then we find the distance. We find this distance, which is modulus R minus R prime, which is equals to square root of A squared plus Z squared. Kita dah dapat tu.
And then kita boleh proceed with the equation for V. And then kita cari DL, which is equals to rho d theta. Rho d theta, unit vector theta, with theta tu the limits for theta is 0 until 2 pi. And rho is actually with A sebab dia based on the charge itself, and the charge has A for its rho, which is the distance. So last kita akan dapat you need the integration of rho L times A times d theta divided by 4 pi epsilon 0 times the square root of A squared plus d squared square root d squared with limits 0 to 2 pi. Okay. So kita hanya perlu integrate anything that is included anything in respect to d theta. Everything yang tak ada theta akan keluar daripada equation tu. Jadi thus the equation would be rho L times A divided by 4 pi epsilon 0 times square root of A squared plus Z squared darab dengan theta with limits of 0 to 2 pi. Dan kita habiskan equation dia, kita habiskan equation dia, simplify, dan the answer is rho L A divided by 2 epsilon 0 times square root of A squared plus Z squared volt. Okay, lastly for question 5B, kita kena cari the uniform line density. Kita kena prove the equation for potential VA with a uniform charge existing rho L existing from negative L to positive L on y-axis. So firstly kita kena pakai the equation for electrical potential, but for point charge sebab dia minta at point A, which is the integration of rho L dl over 4 pi epsilon 0 modulus r minus r prime dengan dl, which is dl equals to dy. Sebab y yang berubah from limits negative L to positive L. So sama juga proses dia, kita akan cari r minus r prime dengan cari dia punya observation point minus initial point, which is dia bagi A0B minus 0 minus 0y0, sebab y yang berubah, tapi untuk line charge tu dia dekat y-axis. So y yang berubah tapi dekat x-axis dia kosong dan sama juga dengan z-axis kosong. And the answer is A minus Y plus B. Dan untuk cari dia punya distance, kita moduluskan R minus R prime, which is equals to square root of A squared plus Y squared plus B squared. Dan untuk cari VA, apa yang kita cari, kita kena integrate rho L dy, rho L plus dy divided by 4 pi epsilon 0 the square root of A squared plus Y squared plus B squared with the limits negative L plus positive L. Tapi apa kita perasan, negative L to positive L is actually symmetric, is actually an even integral sebab dia symmetrical with 0 as the center. Sebab distance sama from 0 to negative L dan 0 to positive L, sama dia punya distance. Jadi kita boleh simplify the equation into 2 times the integral of the set equation with limit dia bertukar jadi 0 to distance L. And then kita boleh bawa keluar semua yang tidak ada kaitan dengan in respect to Y. P rho L over 2 pi epsilon 0 times the integration of dy over square root of A squared plus Y squared plus B squared with respect to 0 to L, and kita integrate dia akan jadi ln times Y
ln times y plus square root of x squared plus y squared plus b squared. Boleh kita tengok, kita boleh refer apa dia punya equation from the appendix. And then this equation kita solvekan with limits 0 to L. Jadi such that kita akan dapat ln L plus square root of x squared plus L squared plus b squared minus ln 0 plus x squared plus 0 squared plus b squared. And then kalau kita tengok kalau ada dua ln dalam kalau satu ln dia tolak dengan satu lagi ln function, dia akan jadi ln contohnya kalau ln A minus ln B, dia akan jadi ln A over B. Sama juga dalam ni, kita simplifykan dia jadi ln L plus square root of L squared plus A squared plus B squared over the other ln tadi, tapi dia dah dia dah jadi square root of x squared plus b squared after kita simplify tadi, and kita akan dapat the final answer which is rho L divided by 2 pi epsilon 0 ln L plus square root of L squared plus b x squared plus b squared over square root of x squared plus b squared, which is sama dengan what the question wants us to prove. Saya Abdul Aziz, EL 22036. Okay, untuk soalan 6A. Soalan 6 dia minta cari work. Vektor yang dia bagi ialah XAX, YAY dan ZAZ. Q adalah 1 mikrocoulomb. Untuk soalan A, dia minta daripada cari work daripada 1 kepada 0. Untuk A ni 111 hingga ke 000, dia melalui 3 kali perbezaan. Untuk perbezaan pertama ialah X, Y dan Z. Jadi work kita ada 3 kali kira. Untuk pertama kita kira work A ke X yang berbeza iaitu X. Masukkan dalam formula derivative Q integrate E vektor E darab dl. So masukkan dalam formula dan kita akan dapat untuk WA kepada X ialah 0.5 microjoule. Untuk W untuk work A kepada Y sama juga, masukkan dalam formula, dan work AB masukkan dalam formula juga. So lepas kita dapatkan semua tu, kita totalkan, kita akan dapat work AB. So total adalah 1.5 microjoule. Untuk soalan 6B, disuruh cari work daripada rho sama dengan 2, theta sama dengan 0 degree kepada rho sama dengan 2, phi sama dengan 90 degree. Mula-mula kita tukarkan kepada cylindrical koordinat. So untuk kita dapatkan X, rho cos phi. So kita dapat 2 cos 0 sama dengan 0, Y rho sin phi, kita dapat 0 juga, Z sama dengan 0. Untuk titik satu lagi, kita cari X dia, rho cos phi dapat 0 juga, dan Y rho sin phi dapat 0, dapat 2 sin 90 dapat 2, dan Z dia sama dengan 0. Untuk titik ni yang kita dapat ialah 000 kepada 020. Untuk koordinat ni ada dua perbezaan. Yang pertama ialah perbezaan terhadap X dan perbezaan terhadap Y. So
kita ada dua pengiraan untuk work. Yang pertama work A kepada X, masukkan juga dalam formula negative Q integration vector E dot dl. So dl dalam ini ialah dx ax. Okay, masukkan dalam formula Q sama juga negatif 1. Kita akan dapat 2 microcoulomb untuk WAX. Untuk WA ke B masuk juga dalam formula, kita dapat negatif 2 microjoule. Okay, untuk total dia kita tambah dan kita dapat 0 joule. Untuk soalan C, dia minta kita cari work daripada titik R sama dengan 10 dan theta sama dengan theta naught kepada R sama dengan 10, theta sama dengan theta naught tambah 180. Kita tukarkan daripada spherical kepada Cartesian. Mula-mula kita cari X, Y dan Z dia. Untuk X kita cari, untuk dapatkan X kita guna formula R sin theta cos phi. So untuk X kita dapat dengan dapat kosong. Y, untuk Y R sin theta sin phi, kita dapat kosong juga. Untuk Z kita guna formula R cos theta. Z kita dapat 10. Untuk titik satu lagi sama juga. Untuk X kita dapat kosong, Y kita dapat kosong, dan untuk Z kita dapat negatif 10. Okay, lepas kita cari tadi, koordinat yang kita dapat untuk titik pertama ialah 0, 0, 10 kepada 0, 0, negatif 10. Untuk titik ni yang berbeza hanya dekat Z. So pengiraan kita hanya A kepada Z, A kepada B, hanya satu je yang berbeza, iaitu Z. Okay, masukkan dalam formula negatif Q integration vector E dan dl. So dl dalam kes ni ialah Z dz az. So lepas kita masukkan dalam formula, kita dapat 0 joule. Okay, untuk soalan 7 dia minta kita cari VP dekat negatif 1, 1, 3. Okay, yang soalan beri ialah Q1, Q2 dan Q3 dan dia punya koordinat. So untuk kita dapatkan VP, kita kena cari dulu VP untuk setiap point. So untuk Q1 kita cari vektor dia dulu. Lepas tu kita cari magnitude dia. Kemudian kita cari VQ1, kita masukkan dalam formula Q sama dengan Q over 4 pi epsilon naught magnitude yang kita cari dan darab magnitude yang kita cari. So untuk Q1 kita dapat 5.189 megavolt. Untuk Q2 sama juga, kita cari vektor, magnitude dan cari VQ2. Dan sama juga dengan VQ3. Lepas kita dapat VQ1, VQ2 dan VQ3, kita tambahkan semua untuk dapatkan VP. So VP dia kita dapat 5.08 megavolt. Untuk soalan 7B, dia minta kita cari VP if Q is 1, 2, 3. So mula-mula sama juga macam tadi, sama juga macam soalan A, kita cari untuk Q1, Q2 dan Q3. Mula-mula kita cari vektor, magnitude dan kita cari VQ1. Kemudian lepas kita dapat VQ1, VQ2 dan VQ3, kita tambahkan untuk dapatkan total VQ. Sebab soalan cakap perubahan bila Q ialah 1, 2, 3. Kemudian untuk kita dapatkan VP yang dekat soalan A tadi, kita tolakkan dengan VQ total yang kita dapat dekat soalan B. Kemudian dapatlah VP sama dengan 1.391 megavolt.
Welcome to the presentation on question 8, where we will perform an electrostatic analysis of a spherical nucleus of radius A that possesses a non-uniform volume charge density defined as a rho V equal rho 0 times the quantity 1 minus R square over A square. As shown on the left side, our task in part A is to calculate the total charge Q contained within this nucleus. To find this total charge, we must integrate the volume charge density over the entire spherical volume of nucleus. We set up the triple integral in spherical coordinate where the azimuthal angle of phi ranges from 0 to 2 pi. The polar angle theta range from 0 to phi, 0 to pi, and the radical distance r range from 0 to a. Because this integration limit are completely independent, we can separate the expression into three individual single integral multiple together. The integration of the angular component yield a factor of 2 pi from the azimuthal angle and factor of 2 from the polar angle, which combine to form a solid angle factor of 4 pi. Next, integrating the remaining radical component term by term give us the integrate expression of r cubed over 3 minus r to the 50 power over 5 a square evaluate from 0 to a. Substituting the upper limit a into the expression yield a cubed over 3 minus a cubed over 5, which simplify to a common denominator from of 2a cubed over 15. Multiplying this remaining radical result by our 4p rho 0 factor give us the final total charge Q equal to 8 pi rho 0 cube over 15, completing the derivation for part A. And then for part B, which is interleaved on the right side, we must determine the electric field intensity and electric potential outside the nucleus where the radial distance r is greater than a. We begin by evaluating the right-hand side of Gauss' law, where the closed surface integral of the electric flux density vector D dotted with the differential surface area element ds give us the radical component dr multiplied by the surface of area of Gaussian spherical, which is 4 pi r square. For the region outside the nucleus, the left-hand side of Gauss' law represents the total enclosed charge, which match our previous result of 4 pi rho 0 times 2a cubed over 15. Equating the left-hand side to the right-hand side allows us to isolate the radical electric flux density component dr, giving us a value of 2 rho 0 a cubed over 15 r square. Since the electric field intensity vector E is equal to the flux density divided by the permittivity of free space epsilon 0, our final electric field vector outside the nucleus is 2 rho 0 a cubed over 15 epsilon 0 r square, pointing in the radial unit direction AR. To determine the electric potential V outside the nucleus, we move to the top of picture and take the negative line integral of this electric field vector from a reference point of infinity to our radial position r. Integrating the function 1 over r square with respect to I yield negative 1 over r, which cancel out the leading negative sign and give us
final external electric potential V equal to rho 0A cube over 15 epsilon 0 R. And then for part C is to determine the internal electric field intensity and electric potential inside the nucleus where the radial distance R is less than A, which is displayed on the lowest half of picture for an internal Gaussian surface. The enclosed charge only account for the density integrate from 0 up to the variable position R rather than the full radius A. Setting the left hand side equal to right hand side give us dr times 4 pi r square equal 4 pi rho 0 times the quantity r cube over 3 minus r to 15 power over 5 a square. Dividing both sides by 4 pi r square isolate the internal radial flux density dr, which equal rho 0 times the quantity r over 3 minus r cube over 5 a square. Dividing the expression by epsilon 0 yield our internal electric field vector E equal to rho 0 over epsilon 0 times the quantity r over 3 minus r cube over 5 a square pointing in the radial unit direction a bar r. To find the internal electric potential, we use a boundary condition formula where the internal potential at position R equal the no potential at the outer surface boundary A minus the line integral of the electric field from A to R. This set up the expression as 2 rho 0 A square over 15 epsilon 0 minus the integral from A to R of rho 0 over epsilon 0 times the quantity R over 3 minus R cube over 5 A square. Integrating the internal field expression with respect to R give us the quantity R square over 6 minus R to the 14 power over 15 A square evaluate from the limit of A to R. And then we expand the algebra expression by carefully substituting the upper limit R and subtracting the lower limit A. Substituting the lower limit A into the integral bracket gives us a square over 6 minus A square over 20, which simplify to 7A square over 60. Distributing the negative sign leaves us with three distinct terms consisting of 2 rho 0 a square over 15 epsilon 0 minus rho 0 r square over 6 epsilon 0 plus rho 0 r to 14 power over 20 a square epsilon 0 plus 7 rho 0 a square over 60 epsilon 0. To combine the constant term contain a square, we find a common denomination of 60, which convert to 15 into 8, 16, adding 8, 16 to 7, 16 give us exactly 15, 16, which simplify perfectly to a fraction of 1/4. By factoring out the common multiple of rho 0 over epsilon 0 from our consolidated expression, we arrive at our final elegant solution for the internal electric potential, which is rho 0 over epsilon 0 times the quantity A square over 4 minus R square over 6 plus R to the 40 power over 20 A square. To complete our comprehensive step-by-step presentation of question 8. Okay, for question 9, which deal with a system of three concentric spherical surface. As shown in the introduction, these three spherical have radius of 2 meter, 4 meter, and 6 meter. Each
Each sphere carry a specific surface charge density where the first is 20 nanocoulomb per square meter, the second is minus 4 nanocoulomb per square meter, and the third outermost layer carry an unknown density called rho S0. In part A, our goal is to find the electric flux density vector, which we call the D vector, at three different radial positions where the radius equal 1 meter, 3 meter, and 5 meter. To build our mathematical foundation, we look at the right-hand side of the page where we apply Gauss' law. Gauss' law states that the total enclosed charge Q enclosed is equal to the enclosed surface integral of the D vector dotted with the differential surface area element ds vector. Because this problem features perfect spherical symmetry, this complex surface integral easily simplified to the radial magnitude of the flux density dr multiplied by the surface area of a sphere, which is 4 pi r square. By shifting the term around, we establish our main formula which states that the radial electric flux density dr is equal to the enclosed charge divided by 4 pi r square. Now let us look at the actual field calculation. First, we evaluate the system at a radius of 1 meter. Because this 1 meter boundary sits completely inside the smallest sphere, there is absolutely no charge trapped inside it. Since the enclosed charge is zero, our formula tells us that the final D vector at a radius of 1 meter is exactly 0 nanocoulomb per square meter pointing in the radial r direction. Next, we expand our evaluation point out to a radius of 3 meters. At this point, our Gaussian surface fully encloses the first charge sphere located at 2 meters. To calculate this enclosed charge, we multiply the surface charge density, our 20 nanocoulomb, by the surface area of the 2 meter sphere, which is 4 pi times 2 square. The calculation gives us an enclosed charge of 320 pi nanocoulomb. Now we plug this value into our main formula and divide it by the area of our 3 meter Gaussian surface, which is 4 pi times 3 square. The pi term can cancel out perfectly, and when we divide 320 by 36, we get a final D vector of 8.89 nanocoulomb per square meter pointing in the radial AR unit direction. Continuous, we move our evaluate to a radius of 5 meter. At a distance of 5 meter, our Gaussian surface is now large enough to enclose both the first sphere at 2 meter and the second sphere at 4 meter. Please note that the handwriting text contains a small labeling slip that reads 1 meter, but the actual calculation correctly uses the physical parameter of the 4 meter sphere. To find the net enclosed charge of this region, we must sum out the charge from both layers. We take our previous value of 320 pi nanocoulomb and add the negative charge from the second sphere, which is calculated by multiplying minus 4 nanocoulomb by 4 pi times 4 square. Give us minus 256 pi nanocoulomb. Subtracting 256 pi from 320 pi leaves us with a net total enclosed charge of 64 pi nanocoulomb. Finally, we divide this net charge by surface area of our 5 meter Gaussian surface, which is our 4 pi times 5 square. The pi term cancel out once again.
leave us with a final electric flux density value of 0.64 nanocoulomb per square meter pointing radial outward in a r direction. Finally, let's look at B. Uh, we are giving a near condition stating that the electric flux density must be equal to 0 and at outer radius of 7 meter. Since a radius of 7 meter lies completely outside all three spheres, a flux density of 0 mathematically means that the total net charge of the entire system must add up to exactly 0. We can write this as a simple algebra equation where the total charge is equal to charge 1 plus charge 2 plus charge 3 all equate to 0. We already know from our previous work that the combined net charge of the first two spheres is 64 pi nanocoulomb. The charge on the third sphere can be written as the unknown density, rho S0 multiplied by its own surface area, which is 4 pi times 6 square, or 144 pi square meter by setting 6 for pi nanocoulomb plus rho S0 times 144 pi equal to 0. We can divide the entire equation by pi to clear it out, moving the 64 to the other side and dividing by 144 give us a fraction of minus 64 over 144. When we simplify this fraction by dividing both number by 16, we arrive at our final answer, which is state that the unknown surface charge density rho S0 must be equal to minus 419 nanocoulomb per square meter to completely balance out the system. This brings our presentation for question 9. Okay, for question 10, in this problem, we are given an electric field vector E which is equal to 2xyz in the x direction plus x square z in the y direction plus square y in the z direction. Measured in volt per meter, we also have a charge Q which is equal to 2 millicoulombs. Our goal is to calculate the total work done to move this charge from point A, allocate at the coordinate 2, 1, minus 1, to point B, allocate at the coordinate 5, 1, 2. As shown in the picture, the y coordinate remain exactly at 1 during the entire path. Therefore, we can easily split this journey into two spherical straight paths. First, we will move along the x-axis from point A to an intermediate point X, located at 5, 1 minus 1. Then, we will move along the z-axis from point X to our final point B. And then, the formula for work is minus Q multiplied by the line integral of the electric field vector E denoted with the differential length vector dl. For the segment, we are only moving along the x direction, so our dl vector is equal to dx in the x direction. When we take the dot product, only the x component of the electric field remain, which give us the integral of 2xyz with respect to x. Now we plug in our given parameter. The charge Q is 2 millicoulomb. That y coordinate is fixed at 1 and the z coordinate is fixed at minus 1. Note that
There is a small typo in the note where write z equal y, but the next line correctly show that a value of -1 is substitute. The integration limit for x are from 2 to 5. This gives us -2 millicoulomb multiple by 1 multiple by -1 and multiple by the quantity 5 square minus 2 square. When we calculate this, it simplifies to 42 millijoule of work for the first segment. For B, now let's do a second path from point X to point B, which is for the part of the journey, we are moving purely along the z-axis. This means our differential length vector dl is now equal to dz in the z direction. When we take the dot product with the electric field vector E, only the z component remain, which leaves us with the integral of x squared y with respect to z. For this specific path, our x-coordinate is constant at 5 and our y-coordinate is constant at 1. Time limit for our integral along the z-axis go from the starting position of -1 up to the final position of 2. When we set up the equation, we get -2 millicoulomb multiplied by the integral from -1 to 2 of x squared y with respect to z. This evaluate to -2 millicoulomb multiplied by 5 square, multiplied by 1 and multiplied by the quantity 2 minus 1. Calculate this number, give us -2 millicoulomb multiplied by 25 and then multiplied by 3. This gives us a final value of -150 millijoule of work done during the second segment. And then to find the net total work of the system, since the electric field is conservative, the total work required to move the charge from A to point B is simply the sum of work done during each individual segment. We can write this as equation where the total work W from A to B is equal to 42 millijoule plus minus 150 millijoule. When we solve this basic math equation, 42 minus 150 give us a final result of minus 108 millijoule. This negative sign indicates the energy is actually released by the electric field itself during the movement. That brings us the end of our calculation from question 10. Thank you.